sensor guys. Tit. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Oke teman-teman, kali ini trenan atau fisik teman-teman. Maaf salah tren. Kali ini fisik teman-teman di Pantai Cumia. Ini Dragula Sakti dan Nasr part kedua. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and say I love you. I see the way you look at me, you're such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I will taste all the highs and the lows. Ini teman-teman, ini sapinya. Ini juga. Ini yang buhay guys. Dan ini yang spesial guys. Ini mantap guys. Bukan pun guys. Langsung dari pohon Hulangan. Macam porojo. Mantap sekali guys. Ini guys, belah durian guys. Wow. Merasa. Ben coba durin merasa. Tak kebering ya? Iya bisa. Tak kebering. Iya mau buzurin. Tanda kebuzurin ya. Kang non. Dia kan durin, nana masa dia kedurin. Ang kedurin anda. Enggak. Lalaki ya. Jadi mau yang tanda kedurin yang repot. Karena juga durin malah kau buzurin. Kuntangan dua dari kita kaki lampu. Kawan menero itu konek ke senam. Kau mana? Bagian apa? Mulai itu lagi. Hah?
Meno ngoro. Apa aja yang aku pakai aja nih. Alen alen. Ini bang ada. Ini udah nurut, ayo. Aku lagi nanya. Lah aku mana? Ini ada yang begini. Bukan. Berarti hampir orang anak kecil aja lah dia. Yang masih ada kan ada. Jadi orang anak ya. Jadi telur di atas ada terus. Yes, wow. Mantep. Kirtase. Cicip cape. Ini tandurin.
tuh mas. Lagi guys. Berangkat lagi. Sensor guys. Tit. Iya aja. Ano, ibang ke nang punya noreng. Ini sono ya.